Keyboard badipej kasora community health center hene kasi ka atfotrik jamang kilapan pawi ka jingso kya halo ka jingkiu state ka klam covid-19 ha ka thain sora bat sela da ka bakado ba ka jingpang hakini ki thain kalapur pajba ya ka ne lapin sngo do dr kharnayor ubadipej kasora chc ha ka si jong ka jingwan jurip umentri ka tanak koi ka khya uba el heng ha ka general card ki amli na sora bat sela ba given milim ngat pat ba balijit senram han kat ke general lang suyam ka ke gc ba titas khan ya ka jinglong jingman na ka jingta ka covid-19 ha sora chc mentai keladan ka community spread hasil kita jeni abang isem lagi ni begini screen dekat rapid antigen test ini kemudian ke history of travel di family channel coba dan ini kami kontak benar-benar kita akan pergi keladan ke community spread nak yang jeni CSC ni hab bende ini rapid antigen ban screen nang begini yang bende lakam na mun sab yang sisa dengan senang bende kita tentu nak yang bende ka CSC kalau ba ifat ba kimdai ban setting yang ni ujung COVID-19. Nomor lada vision kya, bat fikir kembali betah. Nak yang jangka sarkar bat yang ketentuan kerja tum hakaba jang hai kimas sat bhai jiti bat kunjo hakaba maintain social distancing wat nuntur sejaka bubun real ini kide kilai di ai ba lak bante lakam bani kun yau ni punya jimpang bat kaba kuat bukan angba kita kemudian bayang creature ho kami mencipting bangin test bandit hospital banting bangin test kalau test kalau ba inlak nak mar-mar di jengpang ini pun khut nak itu bat ini ICD ni bukan sakyang sikit wae kamdai bang test banwat inu manu budan positif na manu bomdan nak yang dengi ke jeng test kalau ba in contain nak ya spread hak islam kita nomor bala dengim test itu inang spread sikit wae dan kadang tentu ya ki pa dan gini ketan jengi ba kinuan cakmat waktu sedang jeruk bandiong kli ni tes nak mar-mar banyak penting nak banyak semua nak lagi bukan muan lagi critical stage bandala jor ke sistem kewa ni hak manfaat sadu sebelum nak ada begitu pen deal ya ke jingwan support hospital na kaliang ba yelhek uloong ka jingpang kanang kiyo man kasngi bat ladon ka jingsa priang pai ba kani ka jingpang ha kani ka jaka bat ula pentep ba shen unsabu no ya ka isolation center ha kani ka CHC ibunin ko ya kadang ni wangi ngijing benta kadang naga benta bangin bu no ya ka isolation ward tiga kadang ka isolation ward kalau biang mana dong sedong kedon ba halai jing tian benta tang susdang no ada nang tab deng kam ki jing kre kum jing tiap ki kam kala biang blut te benta kam di man por tidak kalian jungi ke sarkar ke review meeting bala share the honorable chief minister labun senior bangimdei ban up dia ke jimler kam di man por di gnu jul kam ke bede menyekun na benda ulu kenyang jimpan tinggal om ru iki ba yu di ban sanction lo yang di man por ru kenang bakan ke kam ke di ban smat ngimdei ban up adu ban nongpang ida ada ban pengkre rupa nak benda ban ai jing ida nak benda ki bapang di bastam dan dia nam tak jengnu ru ki bangi di ban pengkre rupa ndakam ban up adu ban poi nongpang di gini lana pengkre ngai sotulat sibon ni doktor in charge nang ni dia ban chu John Director di Mesim Kia yang ini gekam dekat lang bat kinong wikmat kijungi kibe dekat lang bat ngi mandang singi kibe ya John ga ju ke jingkit kli dan ke mentaban ai ke jingeda dan ke mendaki pai ba dia sagobe ding de ya gumu ga ya sno de doktor lagi nong wikmat ne babon bahaki community sendaru kene sendaru labun mag mawakisnom yang bagi beliau ki bampam dan kam benda segi hospital lale isolation harus tu jaga juki ya gitu ki beliau bumdan ke jaga gas space jadi ke jaga biang hagila gijong ki yang kisar dikadir kalau nang penyerak susu yang ke sarkar tak ke sarkar hi ban clear ti kamri besuk bala ban biang pro ilkam dengan gilo ki beruntuk bagi don kum gini dong kuat jungi ke beli jungi ke besi jungi don ru ki nang ba snom darbar snom ki bai train garkat bad ka sarkar nam ta jingbet ke jingbiang nam ta jirul kam jong ke jing jong pai ba bai kendu ha bangi kun ya ni yang jingpang dia ngit ba ka ki hoi kana nang kiu la nang long ka community spread wa ang niru di nagaliang jong ki doktor in charge jong ni CC lale sibon ni kam pat pengkreat nam ta jirul kam badang don hiru katu kan ni jing tuna ya ka bangila na bekan bagi bangila benda bangila ban pendap yang jing tuna ke ba ki kum ka health department ga ikendu agane ga CC kadang kiu ni covid ang ni
Sora civil subdivision. Te wala kata ru ni kerpat ru yaki paiba. Yaki paiba tu baik bang fungsan mengelaikan benda kalau bagi paiba lagi bayo yang positif kesu kim dei bentil. Namar uni positif kes benda dei bangdan kedu simptom ladang syong hayeng ru kijam. Bukan bagi kes sampai ke recovery rate bukan mahal mana. Tiada syong be hayeng le ka self lockdown ni lagi self quarantine ni lagi hayeng asam di babiang ke jaka lagi biang ke jaka ki wana po isolation center ile check community isolation center kata ru kan harap iki ga syukur pa iki baro ba umi jumpa dei ba bentik bun bagi beliau ke bun ke koi ke jing slowly data na ke jing te dengan gerpat iki pa ba baro ngar mayo positif lagi ngam chuang ro ni very infected positive re ngam dan sistem tadi ngasung be hayeng tang hapo ka hatnyo si babu macam lajam digi paibar nga kerpat nga pilih ki baro fami kiru bakim de berti tang laga jingting ru kala ban koi kana du ji sofi kim de berti kita doktor jungi dia layo positif doktor nombri biru yudon hak isolation shong be hiyen tang hadir distribusi kada asni tu lajam digi ongi paibar de berti mendang ong bangin maximum kabede nam ta kajing dut jing step ya kitu barok pai bag ber gindu kum gedi kajing na po ka MHS kan cover no MHS kan cover 100%. ini berharapan cover na MHS 100%. ini ben bu kajing ya pai bag Let's say 100%. 100% ngambil benong at least kat ka jing ka ba muncul ki cover maybe like 4% 100% kumno 60% 70% ke ben cover na MHS ban nomora kajing ya ki pai bag kam tam le ya gitu ki baduk ki bakerdo tapi menora dengan kajing Ubak given Emily Sora uloong namar kijaka sumar hanong ba shilong kila duna ka jakatia but let's see on dala pentrikam ya ka isolation center onla ban sumari bapang COVID-19 hadu ka kategori C but kani kan pensuk ipai ba Hoi ni sok men sibut ba ha ka review meeting mentan nakaliang jong health minister da ai ko assurance ba within this week hapo kan katayo kani ka COVID-19 isolation center ni la berkelang functional no amangi sotho ba kumbalong mental baro isi kapta ya ki case da ese ki ba dani ki mild symptoms ani hadu C category lo baro honestly la shubha shilong bangi yo I bangi pek kumbalong mental ka present institution kamtam hante asor shilong yo I by day ki health institutions bukya private and in government yo I bagi bed availability kila duna hadu ka data di halor kani kanong rem manakal yang jongi dokumen sipo baling by health minister hangni pol momenta lesi under the function kani COVID-19 isolation center hangni po sora CHC lesi category hadu C category laban ai ka treatment hangni sora CHC lesi kan pensuk ipai ka mangi soto hi kumbalong menta ki kies kilanang ki syakoi kasi nakoi kasi syakoi pa hadu hinin hapo ka sora LA constituency di jongi ka total case ni don kuma shispa like langot kiba la recovered ane kiba yo lejing koi kidon kuma out nyongot kila du ya lejing em ka chongki but kumbalong menta ki active cases kidon kuma kandat ngot ya bangi pairu ka rukom nong ka present situation hapo ka sora LA constituency yo I bakani ka jingpang COVID-19 kalau concentrated in specific areas dengan dokumen sibut baling ba ka jing trelang jong ki incidental commanders ki balong ki video ringkat balki noilam snong lai trelang na koi ka pol koi pa pan persang panti lakam ya kani ka jing sakyang jong ni jingpang COVID-19 nakaliang ba balajit sandram Emily ka shela ulong ba ka jingpang COVID-19 kalakio ki jaga khaput ki bodan na ka sunsi ka jungu kumbalong wanta aman lagi sama hari kamtam setan border ka kies kana kim kaji singi tama wala ka taru hibun hi kibla kot na kan ka jingpang COVID-19 tega je kendu jingi mata singi hanero kade hadin ba na kaleng jong ami khmat nilai ICT si minister kamuram partum juru na kan jingi la respond na kier hme gepet ka jingkam ya kani ka jingkam hakum gina por te kumbalong mentaro menha ga review meeting election ting election ba kinang kam to isolation ward dan kam kini ki isolation center
barang juga por lah kalian tu mungkin nak patai bah nak identify ya kan dia soal polit so kawai nak jaka dengan isolation sampai mah di mentah sebagai akan ni kau jung covid khat lah dia kau di spread di mentah orang nak kalian jangan berpat masih perlu kerja ini beri berapa tanya ni nang ini pun khusyar ya buat ini an kebakala betah nak health department but ini lihat kebala interest tam kumno mengenai bendu no kia kan yang jumpa kami ke masuk ini ngor mentah kecingkir kes kadai cuma aku juga poro dia trailang buat ke sarkar buat ke hati pak mengira penilaiannya baru juga poro berarti ketika nikah vaccination drive ke balaya habis cakap fair makar fad dia kini berapa jangan konstruksi bahkan dia tentang penyetian punya negara sini orang anak kebanyakan tentang bun dia cases kita ada selang yang hal bagi beri kita yo nikah vaccination ke first dose second dose kita ham recover ham kelar dia kata dia kajian kubar ke bang yo dia kata kan ni lagi hospital fair tengah terpadu yo yang perlu project jabatan begitu disuruh dia manwan cakap pernah kan nikah vaccination marka dia nak bentar kejumpi but iba jeng nasib jumpi but kunjut customer tahu pada yang sang robot Nakaliang buat titas W Khan CM ke HGC ulo ong ba kum ki pa ba kim dei ban ken sting pat ban light nak jing khang dam handrai ka don kam ban buat renti ki kendon COVID-19 ban pendekut yu kenjiri bo peteng ya kan ka jingpang ke bangi kum tinom ikmat ni la tho si nanti ki kendap tayo hadir bangi ladon penting bagi doktor in charge sama ni ka si seorang bagi doktor di bagian ni ka thai teng la tho si bagi sim khialam nak bertaban pet humnuban tackle dengan situation COVID-19 tinggi dokumen ba mentang asing lawan bat nilayo ya ka jing ya trend ka basiso banganget bahkan urlom ya ki jing bangi la tanpa fung kinom ikmat dengan ngathan bat kawi ka banga syukwa ban sim kabu hang ni kalong ban kentui ki pat ba baki dei ban esno tilang bat sarkar hakinu ki jing kentu ki ba sarkar ka ai ki doktor ki batai dan ki health workers ki batai ki banle namar ngi ba kumbal ka ja kan ngi jingja manta ka long day na ka daw ba ngi kum ki pat ba ngi finsting namar men semsnem lai iba haba laja na kumtu corona lahir ki pat ba la stang man finsting na ta ka daw lama ngi jing na ta ka daw nang ban lak na ka ni ka total lockdown dengan kentu ki pat ba ki dei ban ya trilang ka jing sepatha jang sarkar ban bu renti ki protokol ki sarkar ka bu senang bangin la ban penkut ya jadi jang ke jing post jang ni yang dipak